E toi whatalo whato le whapoponga o Tala mo le nei awa uli. Ua si itia le whasfuru 5 tangata mali liu mai le whao Melissa i Jamaica, pe ona iai ili i potia le One News i le tae awa na leila. Olo o tausa ilia pea le toa tele, talu mai le whao Melissa ia o ke topa. E pea ma le tolus fulu afe tangata walia ini whale eno no foai, pe ona li potia. E tolus fulu ono email i whaatatau ia Jevan McSkimming manisio whaasea e le i whaailoaina le ministau leo ia Mark Mitchell sana nā pe le i whaailoaina e Andrew Costa le sa avea makomisino leo ia emaili i le minista. Olo au fia Costa isu enga na whaia i le mata upu na mōli ai le sa avea mua masui komisino leo ia Jevan McSkimming. Whaailoa Judith Collins o le minista mo tangata whaingaruenga le malo e whaapea na iai se malilienga i le vao Costa ma le komisina mo au nanga lautele Sir Brian Roach ina ia malo lo mo sina taimi a o whaanga solo ai su enga. E tolu ono email ina lafo i le ofisa o le minista talu maite i sema i le luafe lua tolu peitai na moli mau Mitchell na te le i whai tau pewa ai se emaili. Ua iai le fuafuanga e te tala i le whale o loa tele lona lua a le Costco i Aukilani. Ua iai se malilienga i le Kiwi Property e whaatau atu le ono te simo le 4 hektea o la latou whale fau i Drury i le Kamupani Amerika. O le pitonu o Drury e le 35 kilomita le mamau i le tui sauteo Aukilani. Mai le i whaamautu ina mai se aso e te tala lo e ai le Costco fau. Ena o le tasi le Costco i Westgate i Aukilani mai ani usila atoa le ana te tala i le tolu tausanga taluai. Ua si itia le numero tamaiti ua whaia tui pui o le misela i le valu se fululua te sima leono pasene talona toi tu leile whainga o tui pui i le vaiaso taluai. E silia ma le se fulu 5 afe tui pui na whaia. E toa se fulu valu i lato ua whaamaonia le misela i New Zealand. Toa se fulu fitu ele o toi mawhai ona pepesi atu i isi. Peitai na ta ua le Health New Zealand o lo omo o mia pea tangata New Zealand le whaamalo losi e whaia tui pui ina ia ausia le iwa se fulu 5% e malu pui mai ai i le toi pepesi o le misela. Ua lipotia le pau i lalo le whaitawa whae o tangata New Zealand lua te sima le 3% na pau ai le numero tangata New Zealand i le lua fe lua tolu, pau mai le tasi te sima le 5% i le lua fe lua wha, e o mai ai i le te sima le 5% i le tausanga e o mai ai unio le tausanga nei, fuai wha maungana tuina mai i le Stats New Zealand ia o ke topa. Lipotia fo ile pa uma walalo le numero tangata whaimalanga mai ino nofo i New Zealand. Se lau ma le valu afe fa se lau ile lua afe lua tolu, fitu se fulu afe fa se lau ile lua afe lua fa, ma le se fulu tolu afe fitu se lau ile lua afe lua 5. Whaailoa Nick Bronston o le Infometrics e whaapea ua to o tele tangata e tu ua New Zealand ma whaimalanga atu e sa ili manuia i isi atu nuu. Isu enga fōa le ACC na mawai e se fulutasi mata upu na wha o atu i le lua fe lua wha o nao manu anga e mafua mai i ato e si iai pepe. Po o le baby carrier, si itia lea fuai numera pe a fuai numera o le lua fe lua tolu. O le lua fe sfuluiva na lipotia i fo i au sitalia se pepe tolu maasina na tau mole i le ie na ta ai a o whawhailo na tina. Whaailoa e Louise Tanguai o le Sleep Store e whaapeo le toa telo tangata ile o sa ole whaongaina o ato ma ie e amo mawhawhai pepe. Ele o iei se fuafuanga le malo e whaiani taiala whaatatau i baby carriers. Ele o toi mamau e whaongai leo le masini fau e su e a isi fuala au whaasaina. O le a whaongai le masini su e o le oral fluid testing device e sa luai le laulau whaiva e test pe su e ai le marijuana o le pauta o le cocaine, ecstasy, ma le aisa po o le meth. A maua whaamaonia i fuala au whaasaina o na toi whai leo le isi test a toi whaamaonia o na whaasa leo na toi ave taawale mo le se fululua i tū la. O le a ave fo e leo i unga o ia su enga i le lab e whai ai isi su enga i isi fuala au whaasaina i lua se fululima ma a whaamaonia e ono la fuatu se sala e tutongi. Whaalia le minista o whela awa inga Chris Bishop o le tolu se furupasene o tangata mali liu i lunga le ala tele e mafua mai i fuala au whaasaina e whaonga ma ave le taawale.
Ua pasia ilo na whaitaunga lo na tolu ile palemene le pili o le congestion charge bill. Po o le pili tau whaaofi e amatai o na tutongi whewa inga ta awale i taimi pisi o le awala. Ua tele tau sanga o whaia whaafinau ngai whainga maa loa mawai e finau inai lea mata upu. O lea whainga o loo whaonga aina i isi atunuu, ma o le amata i tu inai taimi pisi i isi awala, ma awala i tua. Ua whaailo mai le malo, o le pulenga anu ua au kilani o lo ova ai, e lātou te whaipa anga mua o na o le te leo le sao au kilani, i le tamau a inga o le atunuu. Ua lipotia le pauma wa lalo le tūlanga o New Zealand i le whaatūlanga ngā watunu o le lalolangi i le whaatonu ina leo la tapaa. O New Zealand na tūlanga lua i le lalolangi i le lua whelua tolu i le leo a la fua ma le tau mawhai e whaititia leo la tapaa peitai. Ua tūlanga 5 tolu i le tausanga nei i le whaatūlanga ngā a le Global Tobacco Industry Interference Index. O le alipotia ta ilua tausanga matuina mai talu mai le lua se fuluiva. O vaenga ua mafua i le toe pa uma wa lalo le tūlanga o New Zealand. O na o le toe ave esea lea le malo o tula fono na whaia le Labour e whaititia i le ula tapaa maisi. Whaalia le Vape Free Kids. O tūlanga i 5 tasi leo pa uma i New Zealand o se pa upito siri leo na onga mo le atunuu. O le lua whana ave esea i le malo tula fono mo le ula tapaa. Sa ono mawhai ai ona ave esea whale o loa whaatau e tapaa mai le ono afe i le ono se lau. Sa atau mawhai ai fo e ave ese le 25% o le nikotini mai i sikaleti. Matapu ai le whaatau wato tapaa iso o se tasi na soifua mai i luma mai o le lua afe ma le iwa. I taalonga, o le afa o le whae le wawea o le asofareile nei taimi Sāmoa, le taalonga lona lua le manu Sāmoa, e sa ili aiso la tau awanua mo le ipo lalulangi i le lua whelua fitu, o le ata aloa i Namibia. O le au peo na whaalawi loa mai numera tasi Scott Seal, lua Sama Malolo, tolu ti e toi maunga, whaata Leni Seu, 5 Theo McFarlane, ono Miracle Whailangi, Fitu Alamanda Motunga, Jacopo Mapu numero 8, Jonathan Taumatene numero 1, Sefulu Rodney Ona, Sefulu Tasiva Afau Ese a Pelu Maliko, Sefulu Lua Lalomilo, Sefulu Tolu Tumua Manu, Sefulu Fala Charles A. Kiong, Male Sefulu 5 o Jacob Umanga. O le au whaaleo ua iai Millennium Sunny Revi, Titi La Mustele, Michael Alalatoa, Ben Betaya Nene, Abraham Papali'i, Connor Tupai, Faletoi Penny, Matuna Tui Tama. Tala fōwi o mailisi ufafonga le lau mua mo le nei vaenga o le aso.